cyo batora uwo musa kumva hayabika adahayabikiriya ku burinzi ari mukubika n'abakiriho muzomubiki hasoni nango gutabaruka kubika gusa kuri WhatsApp uyagakira manze amerwe n'umururumba mubanze mumene hamaza akonje mutuze kuri makonfuri ngaho ibibanza gurisha kabiri gurisha gatatu abana ko bararwana undi karapima afite imetre karapima ibibanza abandi kwirumba bataze uduhanga ibi bintu kordo ibi ngo kwa umunyamerika waguze umunyamerika yaguze umusozi aha uwo musozi ibata yavyishimira ufite twirwana mugomba kuzubaka mugaruka mu gitumba kama mubisaba kuko ayo maraso amenekanya ni haduhisha agaciro mureke kwinisha ubutaka mureke kwisa valere yayo nimba mukene ko tubaha kabadata kabashefu mwubaha ibihaye bikorwa mureke kudukinisha ngo abanyamerika bafite ifaranga iki kintu kirandi iki gisubiremo kirandi ndashaka ko ndi umukobwa w'umunyamurenge n'umugore w'umunyamurenge ariko ntarakaga Chongeye umugabo wacu akaba atarakagara n'umwana wacu akaba atarakagara Chongeye umuntu ufite ubwenge n'ibitekerezo nabonye abagabo bafite ubwanwa bw'imvi bakuze ariko nta gaciro bafite kwitwa umunyamurenge urakagara nta shema bafite ndashimye Imana yo mu ijuru kuko ibyo byose umuntu wese wiyumva ko ari umunyamurenge akaba twigwanira afite ishema umuntu wese wabonye ka video umuntu wagiye azaburica amarasi iyo yaba ari umwana azagenda akura uko akura nuko agenda akora imirimo myinshi twamara gukura dukuzo ukeya natwe tugafata imbunda tukaja kurwana n'akagara rero nabo ni nk'abarozi ni imyuka mibi babamo azaba ari Lubumbashi undi ari Goma undi ari Buvira uwigoma agahamagara uwibuvira ati kana kageza umufungisha avuye muri twigwaneho ntagira ucya mukumva umuntu arafunzwe kandi twaperereza tugasanga nabo banyakagara ariko mu bigaragara ntibagaragara ni uko nyine nukubageranya nyine n'abarozi nagira ubukwe if he has a wedding mwabasore umugabo wa Kagara a man from a Kagara group nagira ubukwe if he has a wedding mwabasore young people timuka butaha don't go to that wedding umuntu biba amacakubirwo ni satani a person who's dividing people is devil nukumutinyira kuri you have to get away from him. Be away from him. Nimba yinjiye kugahayo ntimukamuheza intebe mwa protocol. If he comes in, don't give him a chair. Tubarwanye. We have to fight them. Tubamagane. We have to fight them. Bagende bashireho. So they can leave us alone. Mwababonye noneho bishize ku karubandi rya fishe yabo bashizeho. You see them on the pictures. Bayanditse ngo ni ibigoryi byanga abanyamurenge. They decided to give him names people who don't like Banyamulenge. Ndakeka yuko mwese mwayibonye. I think everybody saw that. Kagara mureke tukarwanye. Let's fight against Kagara. Wowe ni right now nukurwanya Kagara kazana amacakubiri. Is to remove those divisions. Ubunyina Kagara karahagurutse. Right now the division, the Kagara, ko karama kandi ku rwandiko kandika mu izina ry'umuntu. They are writing letters and even put names on those letters. Urwo rwandiko ni murubona muzorutesha agaciro ntimukemere. If you see a letter like that, don't even believe in it. Ko barahimba. They're just creating things. Ejo bunda abagabo muri Arizona decided to fight against Kagara. To push away. Katazaducamwe amacakubiri. So that it doesn't divide us. Nimubona umugabo wa Kagara arinje mwe ba protocol. If you see someone who's in Kagara, when you see him coming, muzomubwira ngo turagutinya ugira amacakubiri. Tell him that we don't need you, you can go out. Umugabo wa Kagara, a man from a Kagara group, nagira ubukwe, if he has a wedding, mwabasore
muri bamusoma ngo bamose ngo bayeshuwa ngo bande aho twabagira abana mufata urugero kwa bane Netanyahu intambara ya Israel ifite na Palestine Netanyahu yafashe umwana we mufashe kuko kagenda mushikiriza umukuru w'ingabo nguyu namwe gabanyu na amagi umuvumo waya maraso uzica abana banyu mwabahungishije iriya uzosangayo muri gukinisha intambara iyi ntambara ntimuyirebera ahangaha ntimugire amaso nk'ay'inkoko izibona gusikaje kubona gusa agace kayuzuye murebe kuri burya n'abasenga iyo musenze ibintu gusa biri vague biri ukundu bisobekeranye bidafite epfo na ruguru nta mana yo kumva ngo iyo usengeye Imana kuziko igusubirisha ivu iyo usenze ibintu bidafatika uhabwa ibidafatika ntabwo umuntu yosaza ngo ukarasenga hasenga ibintu bitagira umusaruro abatanze ntibara muzamusoma Bibiliya ahateye ubwo nibande bagazaje imbere nibande bikiye muri Yorodani yuzuye kugahira so bikiyemo mbere gituma atabaje nk'abasoto twataje nk'abana abatanze ngo bavuze muvogere uruzi rwuze kugahira so bagembere naye sase mu kuvuga mugahenga kamasafu abashefu barahutu ko baragurishiriza abantu bo hanze imisozi ndababwira hano abo basore basaba twirwaneho mwebwe iyi misozi ni iyanyu mwamwe n'amaraso ibi bintu mubishiremo utaratibu ataruko ayo maraso azogira ingaruka umwana w'imfubyi bashakari baraye bapfuye ejo umwana wazo barayubaka umunyamerika kuri Texas mwaguha $1,000 mu musozi attention muzoyubake nta musazo rusa nta nikyo cyo swari mutanze nimba mushaka agaciro nk'abatware ko tubagaciro mubanze muha igihugu n'aya maraso agaciro mureke gukina n'aya maraso twe dufite ibisebe kisigaye cyo gukina no guseka murango n'abandi bazo barwanira umuntu akaje kubaza ngo suku ngo ntabandi bantu mufite ngo bari inyuma ngo abatabara wamaze abana bawe barindwi bari akabura no muri hano urashaka abana bakonyi n'abana b'abanyarwanda abana b'abarundi baze baje urenge baje kwirumba baje musika baje gupfa abawe bagaramye Inyamirambo mwe bari mu gisirimba bazinze amapataro gisirimba n'umwana bayigihugu mumaze amapataro ko muzina ko barashinga udutoki iri kumana bayigihugu bikini biki abana abandi mwarangiza ngo imisozi ngo hari umusozi ngo naka iki kintu bano bana aba basuri aba bafite igihugu iyi misozi ubutaka amazi biti sibyo bagiye Amerika bakabatabasha nibzanyuna n'abana babashakara hasoni bantu baza bafanga abanyamerika batanfarana mwe nyamerika abanyamerika gakondo yacu nindi waba ari Amerika kuko yabagura hano kuko bashora amafaranga hano nimba iri ariho heza inkambi ziruzuye injiji z'abana b'abanyamurenge umugabo azaje mu nkambi umugabo mufurero yaravuze bamunyaza inka iri hirya za magumba none ngo abyuke mu gitondo asanga nibijya hari ubushura bw'inka asanga inka zagiye ngo aruna maravuga ati inka ziragiye ariko aravuga ngo ngugo bamusigiye zino karamu z'ibicumi intoki wazabona izindi ubwo gifite ngo zino karamu ati nzabona izindi nukuvuga ngo amaboko twahawe mwaravyaye mureke ubutesi mureke kubarara ibitambo birasabwa kugira ngo intambara tuyitsinde ndababwiza ukuri abibesha ko ibi bintu bizorangira amaraso akazima munajidanganya abaterekera baraguza bagira gute babikore iyi ntambara tuzoyitsinda timukaza mutegereza gutabarwa n'abava hirya no hino akimwana kazi buhise abasore bangana gutya muzamukora ibi aba basore bangana gutya twotsindwa muri iki gihugu tugaheza umwanzi mugongo tuzorwana n'ibigera dufatane n'ibigera guterana mu bihe turateranye simbabazi twagiriwe buriya baravuga ngo abana b'ingoko ntago baza bacuka kubera imbabazi zagaca ngo karahaze kaba karahaze ntabwo turiho kubera imbabazi twagiriwe turiho kubera umuheto dusenga Imana dufata umuheto
dukata tuje imbere twongere twisukume tuje n'ahandi ba mama n'abagore bacu baza bahinga batishisha batikanga abantu bazareka korana bishikura niba kubita kugikuba umuntu yikanga ubw'igicuri niba kubita ku ibido umuntu avuga ngo barashitsa pana uburizi bwacu bugomba kuja kuri abasaza bacu bakazosaza neza mwabatanze barahana bagabo basaza barahanga abana bazo baje ku rugamba mu bafuhifuhi mivumo yo gutumurira ku bana numara muzogira ingaruka kandi nta muntu udakunda ubuzima no abantu bakuze ko bakeneye kuba siko bimeze mugomba kurema mugomba kwiyumvisa ko ibi bintu ni ibyacu urugamba rwo tugomba kururwanya ntabwo twaje gukina ari ukuvuga ngo gushaka ubuzima ntabwo twatuburimo bano basarara burimo udushahara bamwe ngo n'abarimu ngo n'abafunzi udushahara dupfuye amaso twike bwa samire bwa desamire twabonaga n'izindi ariko se guhembwa induru z'abagore n'abana imirambo y'abavukanye iri ku misozi ngo ko ndahembwa n'uhaye ubarimbura biragatsindwa kurira ku nzigo ntasoni ntabwo turaho twabuze iyo tuja bagenzi bacu bari muri za leta mubona hanga mu madego ariko nta kibazo cy'isha hamwe tuzobarusha umugisha tubarushe sisi tubarusha agaciro kuko twibuze ubwoko bw'Imana yari tuvatuje abandi ngo abakobwa ngo tuje mu gisirikare ngo ntibagira gute muraje zanga ngo abakobwa bage bisani bose kuruta basigaye mu mazu taba bananiye bari mu mazu bananiye mu mazu gisirikare kigisha discipline kigisha ubwenge izo muzamutekereza sizo aba bakobwa bose aba mwese murasa ndokora muri twiga ubuzazi rugendo abana namukuza ku rugamba bakagumuma ugasanga abagabo gusama sapo kutoranga ngo se bigeze abandi intambara kirabereye ingi agamagara mutima ujaniye mwe pasiteri ko muraje mu ijuru ryane imana duha igihugu ubuhungu buri za Kenya buri hehe imana duha igihugu kora ko bitazakira ibite ko zaratari imana duha yabaye igihugu portatif hari bizimana isezeranya mukabikore mwabonye umuntu uje gusarura atarahinze bagenda mu gisambu gusakasanga bireza mwabonye umwana wava mu gitondo kabyusa umwana mu wawe akaja kuzana diplome atari wafata umwana wasiye primaire akaja gukora diplome wabikora ibintu birahananirwa nta bintu muzotora gutya muryana mureke guhungabana ababuza abana babuza abavandimwe turi kumwe namwe abafite imfubuzi nabyo mbibabwiye kiyagira umuntu uzokinisha umugore asizana twigwaneho muri mu miryango hano mwese abana bapfuye bafite imiryango bavukamo attention bahaye attention umuntu uzobabaza umupfakazi n'imfubuzi twigwaneho azoba bari double tutitaye mu miryango y'abazanyu ngo no mwacu ngo zakora mwanyu wewe mwanyu kurushana nje ndafusha ukazana nguzo mwanyu ugatangira kwenganya umfakazi nguzo mwanyu ta mwanyu nzo gukoreza umwango nk'ugukoreza abana baba bari gupfa muzo mafata nk'abana b'amahero abana b'intwari zo ku rwego rwo hejuru zatira igihugu famiye mububahe mubaha agaciro ndetse kushana abanyu umupfakazi uzoza harira ngo fulani yagize gutya muzombona uzobabaza umupfakazi azombona abangu batwigana bari hano ubungu buzabushukona base na banyina ngo ibiki ngo urabona mukuru wawe ngo yagize gutya ngo asingiye ngo kandi ngo muri muhango n'ufite utuntu ngo bigende gute mutangire babisa nk'amavisi ba peti muzamuhuye n'ikibazo muba abagabo mugera ikirenge bica bashakari umugabo azaraswa kandi umuntu ntazapfa kuko yabaye masasu
abana bose batapfuye nuko batari kurwamba ntago bari kurwamba imyaka tumaze twakuriyemo jewe natangiye kano kazi mfite imyaka 17 jewe nizi icuma gifungura imyaka 17 uziyo mfite nimukaza mutekereza ko mwufa ngo gufurani yapfuye nunafafa nkawe twahere kuri ba mushishi niwe watubimburiye twirwane umukuru twirwane ni mushishi we wa mbere wahereho intambara here kuri mushishi kugeza uyu munsi ko turayirwana muri cyo gukina abapfakazi bahabwa agaciro imisozi twaturwanira abashefu muya agaciro manze amerwe n'umururumba mubanza mumeneho amazi akonje mutuze kuri makomfuri ngaho ibibanza gurisha kabiri gurisha gatatu abana ko bararwana undi karapima afite imetero karapima ibibanza abandi kwirumba bataze uduhanga ibi bintu korido ibi ngo kuhana umunyamerika waguze umusozi umunyamerika yaguze umusozi uwo musozi ibata yabyishimira ufite twirwana mugomba kuzubaka mugaruka mu gitumba tamha mu bisaba kuko ayo maraso amenekanya ni haduhisha agaciro mureke kwinisha ubutaka mureke kwisa valere yayo nimba mukene ko tubaha kabadata kabashefu mwubaha ibihaye bikorwa mureke kudukinisha ngo abanyamerika bafite ifaranga iki kintu kirandi iki gisubiremo kirandi abantu batwigwa nabo barangaha uri mu gusanga ari mu kivana ngaha tubanza yagira gutya aya maraso sayigukira kandi nimutekereze ko twende kuva muri iki gihugu twa tukiva mu negative wawili wakufe watatu wasonga watakao baki ni yovensi taturimba twende niko taturimba yovensi ndiba muri okovu no mugushimisha biba muri foreign exot wawili wakufe watatu wasonga watakao baki watajenga yovensi taturimba abantu bahumuriki mureke impagarara nta kintu cyenda kudukuba mureke nababwire nta ntambara mugiye kuzorwana ibiti zo mwarwa tayo muzoba mubona igitero kivuye mu ijuru mwese muzamurambika imbundi mutuze igitero nigituruka mu ijuru aho ngaho twese ntaho pima ariko igitero cyagituruka ku bantu bava amaraso umuntu wambaye ihembe mu ijosi nagahuka imbeba aho kurumva ko nje n'umutinya naratanze ikigori cy'isadaka kinjira sansi kurukanye ikindimbo za okofu good mwana w'umufurebo n'umwendo wambaye amashara ya nyine tukumuga mu ijosi habe nubwo tutose ayo bamama basezera badatana natosha nubwo twavuga gusa ngo turarwanira ku gitaramo cy'ikabera cyangwa cyahehe cyo mu mwembe ibyo biba bihagije cyo Rwanda cyo nyine kuko byararangiye ubutaka bwaririho amaso babagabo bagufukamye ko bagisenga bararira hatonyanga amasozo mu butayo uyu numurage numugabane abantu bareke guhungabana ngo bikizabaye abantu bazapfa ariko tuzabaho aya niyo maraso aya niyo ameneka afite impamvu niyo maraso ameneka afite impamvu iyi ntambara ni iyanyu mwabagabo ni iyanyu makurya mandazi riya umugabo karya mandazi naho byanapfiriye ubonye imfura isigaye yahinjanga ibintu byazakomeye mwebwe badata n'isafuriya yatekewemo nuko amuyegeka hanze yakwinjira no mu nzu niko bari bameze ariko ukabona abantu ngo bakitwikira idini umuco ugatakara ugasanga umugabo kandi gutanga mwaramutse itama ryuzuye ibenye mambo yanabadilika kabisa mwiha agaciro kino gihugu kizogira agaciro mwiha agaciro mureme muzamugenda nishimye hamwe abagabo igihugu mwaravyaye mufite abana mugabo umuntu wavyaye bibiri zivuga gutesha umuntu ngo wavyaye abana mwemeza babahungu mwemeza baza bemirira ngo umwanziriya nende mugabo wavyaye kisa mungu abana
abasore bangana gutya aba muzabapfana mwabasore uvuga no gihugu mwonga bashenese mwe kumugahunga mwambare muzamureka abandi bigize abamotari mwamuparika amamoto muje kurwana amacake murambike ko muri igibiki mwe muri igibiki haro murusha ubwenge mwe muziga mwige musubire mwige natari naho ariko mu Rwanda urugamba pano butegaji kuboneka ku macake ibintu bifenaje pana uzamuri kubwana butoya buno gukobwa butoya aparanga n'abakuru batoya bageneje ku ishuri n'ubundi bwana bw'ubudoga aho ngaho abasoruzi bazi kurasa mu meso mwese ihembe nirivuga ry'intambara mwese amaze turebe iki gihugu minembwa abasore bangana kabari njyewe nakandi kantu nageza ngira ngatekereza ukundi kuntu kashize nabonye abasore karashize nindi bapfana n'abasore andi buriya hari ibintu buriya Yesu yavuze aravuga ngo ukunda ubuzima bwe ubuzima cyane n'ubugingo ngo azabugira gute azabubura njyewe ntaraza muri ibi nagengana n'abagenzi banjye twabanaga je nkababwira ngo wegenda umuntu yaje kumbwira ngo isanga wasidozova abasoda uzovana umusoda umuntu wise formation militaire agakora igisirikare nyacu none ngo guforma umuntu bakamusoda none guforma umuntu bakamusoda no kwigisha ukanandusha n'ubundi bumenyi abasoda mu kono kundi badutwikira abana abandi bakabarya kwana ko ari umuntu wontwika muri abasore hari wontwika basha none Muni batontwika na data nzi bo mutwika pari ko ngo batwika duhari turi tayari kubarinda turi tayari kubarwanirira kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso kandi intamba nabwe ko soyitsinda ni fier agaciro kubera aya maraso aya yaba bana ndakureye murakoza ngo amajanja ngo ibiki base waba bana barashubaka izu bitamenwa kuri birambiye aya maraso yaba bana aya maraso aya muracyambara aya maraso aracatuma mugenda mugaramye ariko ndi mu ryama ngo bizi habe nisho ngaba pasteur baraha arayijuru bavuga ngo utoye muri uso mutazaceceka gusama je mu juru ntakazi bisaba ese bukristo nibwo bworoshe kusha kugwana mai buroroshe ngani muvuga buroroshe aho umuntu yorwana na mai aho kugwana n'igitaramo horwana na mai se ibintu iyo chance igitaramo kikanga worwana na mai akurwana n'igitaramo nico kintu kigoye ariko ga ijuru so heza ariko turarikorera amahoro dukeneye hano mwisi tugomba kuyakorera kandi nawe urimwo ushizemwa akawe tubone imezira harigento yiterwa kandi nkoresha amaboko yombi ariko uyu muzehe yoshira haka abo twabanye nawe ugashira agahera sagahera gusa ushizeho ugashiraho twese tworengeza ino meza n'agahera kagara mu kirere siko bimeze nukuvuga ngo ntibigusaba ibintu byinshi nakantu gwato mu rugamba bisaba gusa ko nawe ushiraho uko aba bagore bose barahangaha ntimuzamurya mu gitondo n'umugoroba muzamurya kuma mukeza nk'abatari muzamurya uko umuntu yovuga gusa ngo azagaburira twirwaneho umwe umushitsi umwe gusa kandi kipo kandi umutsima nto mu imboga uko ibintu byose ukaba byiko ukabongeye gucumba uyu mutsima n'umushitsi batwirwaneho ibintu kwa mabyikora ariko mukarinda bagire gutabana nabanyu bari mu kazi kanyu ngo babakorera nako gashaka ngo babanze babembereze bavuge bafomore baciyi birabareba mwa bakecuru ariko mwe ntimuragira ibibazo mugira ibibazo bibaho aba bagaba aba nabagira ibibazo abazase bagira ibibazo naho kumureja kwishingikiriza ku rubingo rusadutse
iyi si leta n'amatora mwamujamo bongo iyi si leta aha ndano bavuga ngo mwebwe yanyereye mu bishishwa by'imineke ngo yikubita hasi ngire vuga atana ndi bishishwa inzoga yiyi mineke iyo umuntu no gushinga umutwe ananije manda umuntu yahawe ku buntu mukamera gutya nimumutora muhumuke mumenye ubwenge naho gutekereza ngo reka nsodungabanye mureke mbabwiye buriya bazavuga ngo igiti cyakubiswe n'inkuba kiza gisubira gutinya ngo ijuru rijimye ngo indira se bikubite kiba cyarakemze kiza gitinya ngo ijuru rijimye ngo hari imiraso negative nta ntambara izabiruta iyindi nta kintu kizatubaho mwabagabo impenda zinka mwanyazwe uko ari kintu mutegereje kizoba nta kintu kizoba zarabaye sinzi uko bitaga iyo umuntu atemye gisambu akankara kumutwe agahita kugira ati gukikura wari rubuge gutwika gukikura warangiye ubu ngubu twinjiye mu kazi ko gukika kazi karakozwe izi mpamvu neza gukika mureke kujugunya mureke kurara muhagaze ngo ibiki abantu babyaye abasore bangana gutya nta ubundi muzamu babona mwe hano basore musanzwe mubabona none muzamugira uwawe mugende mukomere abanyakabingo mukomere abahandi bakomere mureme muyirwane mukikure bwa nyuma ahasigaye imana yo mu ijuru niri kumwe natwe ntabwo twotinya amaboko y'abatwanga n'umugambi wacuze kuri nimba mutegereje ngo muzokamirwa n'abariye bazungu sekara gato mukoreye uburinzi umusekare w'igihugu misiyo y'umusirikare ibintu no kurinda abaturage n'ibyabo no kurinda ubusugire bw'igihugu iyo niyo misiyo y'umusirikare ndakindi naho umusirikare ushinzwe abaturage niwe ubanyaga niwe ubica agiye kubisedeka hagati ngo bamukoreye uburinzi ngaho baza abantu bari kwa gasare imiviri ngo muri rununu bacunze nde tuzabaho tubikesha imana n'amaboko yacu tutabikesha abo mutekereza kandi abaduteye umugongo abibeshe ngo bazabaho bano bibesha ngo bari muri leta bazabaho ntimurabona impfu bazapfa bazopfa impfu zibabaye ziriya ntazo murabona cyane ntangira bazopfa impfu zibabaje kandi amazina yabo azibagira n'akatarageza agira icyo akora iki ni cyo gihe cyo gukora iki ni cyo gihe cy'akazi abandi zanumva ngo umwana wanje ngo mu gisodo ko mwagaza muvuga gisodo nicyo kizo cica abantu abandi bari gupfa n'abasodo abandi basibira ntari gupfa ndikubabaza sabana basibira bari gupfa ngo abasoda ngo bazabapfa umwana wanje bataje mu gisoda basha nimushake mwinjire muvuye inyuma nubundi gico mwagaza muhunga baso bakabakwepesha cyarabinjira ni mwambare mugira izina mubeho mu Rwanda igihugu mukora uburinzi bamama baryamye basinzire bahinge bahinguke abaragira ubonye agaka abona urwuri abagabo baraha batwirwane bangana gutya umuntu ntarengeje inka nyuma y'umuhana guko yakora ati muri abagabo nyabaka kubera ko mugende bafite inka baziragire mubaragira hari ubwatsi mwe makore muri ziri ko kazi dukore tureke gukina murakina abasore bangana gutya ngo abantu babuza baragira inka ko tereshiza ku rugo sagenze kubera ati akazi mwara gakoze ni musoze ni mukora akazi abagabo mushigikira urugamba abagore mushigikira urugamba iyo urugamba ruherereye mwese mugende nigute atarafa pastor mu wapeshe tambara kwa mirangira ndaje yapfuye ta pastor upfu wendo arapfuye
sawa gaje ntabwo nzi ko ndabona no muri amaya ngo pastor upfu yari yakwiruza n'amazi nayo ari mu kubananira gutwara mwabagabo amandazi no mwiro mukanje hari amadegu wakubita mu isashe wasize byibura kiyo hembura umuntu abashefu z'abarezi b'isukari 5 buri shefu wese agahamagara kordo mwabo isukari twabohereje unda kamamagara kuza biro 5 abashefu bose amenembwe n'abamibunda bari hano ibiro 5 by'isukari akamamagara kordo ngo abonye za biro umakaza yitanguza kugira ngo mumve ko ari wowe agaciro zatubika ako ubukozi ukuzamba kutaza isukari kozi gitangaza kuruta umwana witambitse hari bongo yeno muza mutabara abagore batabara abakobwa batabara ufite amazi ya Jane ufite icyaya kijane icyo ufite ukijane n'igitenge ukijana ko gitanga bakakikora nk'umurwayi nta muryame gusa muzo maza makuru umwana abandi babunanye gusa ko za WhatsApp ngo afuye umwana wa fulani mwe za message gusa zo kubika muze kubika cyo batora uwo musa kumva hayabika adahabikiriya ku burinzi ari mukubika n'abakiriho muzomubiki hasoni nango gutabaruka cyo kubika gusa kuri WhatsApp gahamagara nguri yeye umwana akabati ndacyari mu masaso undi bandi bapfuye nibushaka mwe aya maraso zo bahumba murabika abandi babara ku telefone n'ibyo mutazi bahamagara ngo niko twatugura ibintu ngo twohereza ku bana bari ku rugamba kugira ngo akomoreho ariko mufite imivumo amuhereza gudufaranga ngumwohereze ngo nije urahanga abandi bagiye ngushake ngo amajino hereza abana abone gurwo yomeka kugira ngo umugore namutonganye nimugora avuga ati dore niri abandi ko barapfa mwe abagabo guhazwa gusa n'abagore ubugabo gasizaga arabishiko ubundi nta mugabo w'inganzo uzoje mu ijuru umugabo ohazwe n'umugore tajunduka nategereza ntukiriguja ngo agwemeza ngo ageme utuma nimba umugore agwahaje tajuru aho uzoserwa kwani umugabo tangira gushima umutwe umugore agakanga mu muryango ugatangira gushima umutwe kwibaza amajibu wabuze ngurasha banda kafata amakoti ngo kurasha akamanye ababonye ko rwitwaza kwega kajana ikoti abandi basize amakoti bakamashana nabi yicharaga mu gakama ko ngusanga sikuna urumuntu nawe kamemera ngo yenturu umuntu uko nawe umugabo ngo genda mani ukurasha yamukwega nyine nuko mwabagabo umugabo na amateka umugabo si imitungo umugabo ni ijambo umugabo ni ijambo mugomba kwandika amazina bapeti amazina mugakora ibintu z'abagabo bana kuba na impamvu dufite nibibazo mu miryango abafakazi barengana n'iki nikaga singabona gushanye nguzuja muri mukujake iri atugorerwa uzabaza abanyikorera narashuza abanyikorera narwa ako mugage ngo wishaganye nguzuja muri mukujanga hengo rero mushana umugore gusaza himari bakamu ngo isi ngo nagize gute ngo isi wabaye gute kuri sobanura muri ikintu cishi ibintu byapfuye kera babagabo basitaga umwe w'iwabo ngo byapfuye mu masa ibintu byapfuye mu masa andi ibintu byapfiriye n'ubundi bizose ibi umugore umwe nakumira kaya mu ndagi yagira aba twese abagabo bose hari abagabo ure abantu ukabona gabarana tukagira ngo ni crise umudoje akima era kumudoje kabona umuntu yasaje imbura gihe nta confidence akigira ukazumona yicara mande bagabo ukazumona yahuze yatwawe karatekereza hatayi umugore umwe nakumira bakuri baramaza kubura ijambo wabaye abantu sigagenda ukabona umugabo yataye umutwe ukagese uyu mugabo yararwaye
hari abantu ndimo kureba abana batoya njyewe mbipfuka noneho nkamuyobera ni fulani kagabo kazibona arahuze karagenda yarahuze ariko umuntu warezwe n'umugabo aza asuzumira umugore akazawishikura akazayikanga ubusa ngo niko yabana n'umushitsi araje kubera ukuntu azi kazama ngo niko kuko kuvuga ngo niko ni mwabagore mume nkaborosha mumene mutuzi dukonje turebe ko abagabo kwisubiraho mupunguze pressure ibintu birakomeye cyane abantu bari mukundanuka buzira impamvu abana b'imyaka 30 ugasanga n'umuzehe naburi mukamaza kamayigondamisha hariya mbere ya colonel ngo jewe ngo umusaza kamba ku sapo y'urutana muri yari abanda cyayisaba ibashorezwa amabuye ntiye Tiwo ruvuga kuri ngo badacyayisaba n'abasaza muzamwishimira ko mukiriho mu gihugu ariko kandi mubishimira abahungu muzamushimira abahungu numubona umubise mu nzira timukaza mubona ko ari basambalere aba nabagabo badukamiye aba nabagabo dukesha maramuko aba baraha muzamubona mureke kwirirwa mugira ngo umwana wana akirikini wamumubisa kunjebe ko barakora ibintu by'indashikira aba nabagabo nje biganti upfa kumbona se rega ndi wombona bose ukubanza kubacaho bariya ukababaza ngo ese nukunyura he baramwe umungu baramubwiye naje kuburinza aravuga ngo kuri repetition ngo bafite repetition ngo kuririmba kuri Noel yoririmbwa izindi zaziririmba ahi mworirimba waje kurepeta mwe uri kubitese muri intambara haguruke mu Rwanda buriya barushemeza hano abasaza nabasaza rushemeza umusaza ukazuwe ukari ubundi ngarushemeza ni umusoro gufata amashini ngani hano nyine ageze imyaka ye aba nibo baraseza yigamira ibuye izuba rigahengama inaba ngabo ariko wamusanga la mera gutema mera gutema tuzokizwa n'amaboko yacu kandi ngora n'ibyishimo timukaza muje mu kinjiro ngo mwijime usanga mwajurana no mugupfusha no muri izi mfu timukaza mukujishura mu kanyarasa uzumva ko aya maraso bizari ngomba ko amaraso bizari ngomba gitungana mu wawe tukazamba kwa gushishana cyangwa ugize ubuhanya buri tugabana ahubwo uzumva kuko igitambo cyari gisabwa mu rugamba cyatungana mu wawe uzaki wishime ejo bizaba kuwundi ni wowe uzoba urugero rwo kumuhumuriza uzomubwira ngo ntiwambonye bijya byambayeho nibyo byibi ariko tugomba kuremeshwa nuko tukiriho kuba hari abapfa ariko mukaryama mugatembera mugasinzira mukazuka muzamenya ko mubikesha aya maraso ariko mureme mutuze nahasigaye muhaguruke murwanira intambara turi kumwe n'Imana isumba byose nubwo isi yose dutera umugongo ariko nimba byanditswe ko Imana yaturemye ntawo duhanagura kuri isi ntawo duhanagura kandi nta magambo ngo ukuti tukira abagabo ngo dutukaga ngo ndasinze ngo hari umuntu wantuka kuri WhatsApp kuntuka jewe noshira gahanga kuri mashini gani ngatinya ngo wantutunturutse mu bitugu bagabo bahazi WhatsApp niziza kurwanisha intoki kwandika gutya dukeneye abandika dukeneye abarashi nahabirirwa badotoka bagira gote nushaka uzovume uvugire mu rushanga ukabitopu byose biza bitomorwa n'umuyaga serwa kirizambi bijana tamwanya tugira ngo umuntu yadutse usengo bavuze iringo banditse bandike takizoduhagarika ariko kandi umuntu wese uzotinye kwitambika mu Rwanda uzotinye kwitambika twirwaneho kuko uzovuga kugira ibyago uzopfa hano mu isi no mu ijuru kwakira uje kwa sofera gukubita ingone bamaze mekane so babesha
uhatuka satani shobuja wamutukira ubusa bagukubita ibiboko iriya mu kuzimu mari bizi muri pirizo kuko ntajuru ubona wagamba ni uboko wagamba ni uboko kabona ijuru ryande yakarese wari kiranuye ntagutekereza aba bose turwana abo benshi tuzobarengera turashaho bakira turashaho batuza turazo bugomba kwimeza ntabwo intambara taturwana gusa kuvuga ngo twebwe tubeho ngo tuzorenganya abandi no andi mu kazobaho tuzoturana kuko harabatazi niyo zaturutse harababonye bibaye barahunga ko barapfa nabi hari zira karengane abo bose igihugu cyacu tugisangiye bazagaruka tugituranemo tubane neza mu mahoro kabatarigesa muri bibazo ibi bizotambuka tuzibagirwe aba makuru igihe hano azaca amavatiri za kaburimbo hano ntago muzibuka ko twakwicaye hano ku biriyo z'abana barwana guvurwa ariko yabivuze chef yerekanye umusore umwana wa Mariya Mugedoni yantambara zantambara n'ubwo nizo zikurikiranye z'iki gihugu imfuzi zizako imfuzi zizabaho imfuzi ziziga abafakazi bagomba kurima muzobaho kwiri kimutazo kituzoshiraga twese kandi muri abacu nayo mpamvu nimukaza mugenda muje kwihambira ku miryango bamwe batanabashaka bamwe bari barabuze nuko mupfusha abagabo abandi be muri abacu niyo mpamvu navuze ngo imiryango mwirinde umupfakazi batwirwaneho mwirinde kubyutsa idubu mwirinde gusaza idubu uzo mafata neza mabembereze nuserwa ku mwana atwirwaneho umushekerere nimba ufite imbombo mufuka umuheze naho kuvuga ngo ibiki ngurazana ngo nguyu biki ngushaka gufatirwa kano